Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan Antonio. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapu iti madi nga aramid ko. Dandan ni narakrak ti pamilyami kini Emma nga asawa. Daytoy man ti kayat ko nga isalaysay. Tabarang makaibati ti adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Tonyo. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sige lang kakatwa. Aginom tayo lahat ta. Kakaiso na nga do ti kwarta kita. Kuston, pare Tonyo. Intun maminsan tumanen. Rabiin. Agawid tayo kit din. Ang mga numaibos ti sweldom ang nag-construction. Bunyo po iso. Awan man ang timaitad mo iti pamilyam. Katuray kwartak mo da ito'y. Siyak tinagtrabaho. Iso agastusek no kayat ko. Pare Rex. Ingka man kit di gumatang itinayon ti inuman tayo. Bitin da ito'y para kanyak. Anya? Kat no nagadun ti ininom tayo. Gusto daytan, pare. May kakit din. Itulod kan iti balayaw. Buisit kit di ti kastoy! Aba kastoy lang ti pasidam kanyak, Emma, ha? Nakamulagat nga ugot ti sayote? Pasensya kan lakay. Awan mo't ngamin igatang ko iti naimas amasida. Di ko nam kit di. Amangan no inibus yun ti naimas amasida. Kat awan ti intid dayo kanyak. Anya, ay na, lakay. Awan sindami ang naimas ka ni Michelle nga anak ta. No kumangamin taintad mo kanyak ti kwarta nga ingatang mo iti anak di... Awan karbangam nga agsaw iti kastanyak Asawa ka lang. Nawatam! May turod na pa yun akabilan kan pagsauan iti kasta. Gaputapod nomet! Awan pa'y ganas asumangpat dito'y balay. Hoy! Dahito'y titandaan na Emma. Sa anak akalding, tapno pagsidainak kadagiti kakasta abulbulong lang! Gusto na itang tatang! Di ko mapagsasawan ni nanang! Michelle, saan ka na makibiyang kada kami? Sumrag kan iti silid mo. Nanang! Kalit mo ti makabil, ha? Saan, tatang? Sige nga, Rod. Papanak ko niti kwarto. Pangaasim ko malakay. Di mo mo't iramraman ni Michelle nga anak ta pagpupudutan. Panawan kayo pala dito'y balay, nanang. Ureta damot ni Emma dito'y. Mapanak kami na nagtrabaho. Ay katwan abaraw. Dasaya at magtadan trabaho. Saan mo't laungan amarigatan ti asawam, apasaray makilablabada pa yun. Nanang. Sige, inakon. No amudol ako nanang. Nay, apaya nagsanaay ka anak ko. Anya tinuamok lalako ma. No amuyol ako apagbarbartak na lang di masapsapulan na. Anya, kunak manunag na kamun di asawam. Ay ngam saan pa'y matlagayam. Anya nga rin ti serbi na ngay nga trabaho. No para arak laang ti matmatgadan na. Jackman amo nanang. Pasaray iramraman na pa'y ngaungtan ni Michelle no kas di anabartak. Ti amkak. Amangan no mapukaw ti respeto ti anak mi kankwana. Ay na, Emma. Saan nga adayo ang mapasamak ti kasta? No saan nga agbalbaliw ti asawam? Saan mo't kumaan, nanang? Sapay la kumangarod. Tagbalbaliw ti asawam, sakbay amala daw ti amin. Hoy! Sino ti kumarit ka na kayo akaruba, ha? Rumwarte at datulang na! Lakay! Lakay! Agar aramid ka lang iti pakaisag makam. Agawid takit din iti balay. Di man pakibiyangan, Emma.
Asawa ka lang, kunakmat! Iso nga ramidak ti anyaman na kayat ko! Ngam ka sa nun no tutupanda ka dagiti ka aruba. Ang mga nuday tanti pa kaisag makam. Dumngag ka kumamot kanyak. Oh! Kanya ti mapaspasamak dito, ima. Apa ay tunyaw? Anya manan agulaw ti araramidam. Da kayo matgayam, tatang. Agawid tan makat. Makaturturo ka gayaman. Ay, una yan, tunyaw. Nabartak ka una yan. Isuan na turad ka manan. Intun kwan. Pinasubsuban dakan. Ala, Emma. Iyawid mong ti asawam. Tadikat kumarkarit dito itingan ti kalsada. Uwan tatang. Naimbaglakit din ta na ira na limabas kayo dito eh. Tano saan? Marigatan akmanan amang iyawid iti asawak. Hala, sige. Iyawid mong ti anak ko. Umayak to ijay balayo inton bigat. Agsarita tanto inton bigat, tonyaw. Agsarita tanto inton bigat, inton saanan analaukan iti jas ke nga arak day tadaram. Agkape kayo pa'y lolo. Napanraniing ni nanang ni tatang. Agkape kayo tapangururayan nyo kadakwada. Ay na, agyaman apok. Nagdakkel ken nagpintas kagaya man. Agyaman lolo. Nabayagmat ngamin adi kay pimas pasyar dito'y balay. Iso anabayag asa andak anak kita. Wen nga raw apok. Adung amen dagiti pakakumikumak. Sige nga rod lolo. Panawan kayo pa'y dito'y. Sana bale, umayan ni tatang. Sige laeng, apok. Tatang, pinaypaysuyo timay anak ko. Mala, agtugaw ka. Takayat ka amak kasarita itinalapat. Katsapay lang kuma. Tadenggem ti ibagakan ka. Kanya ka di ti bagayo ay nagsapa kayo matan nga imay. Apay, nalipata maunti inaramid mo ujay tinga ti kalsada idirabi eh. Ay na, anak ko. Kaanon to ayang agbaliw ka? Kasanaon, no adda nang tutopkan ka. No kasjay ako markarit ka. Kwa, tatang. Bunga lang ti bartak day jay. Amudak mo dagiti karuba. Isu adidak tutupan dagita. Ken may sa talagang awan makaiturad amang tutup kanyak. Gaputan na pigsak. Talaga ka day, adi mo kaya tidum ngagkanyak, anak kaw. Tatang. Imbis ko mangamin nga agtrabaho ka para iti pamilyam. Angam saan mat? Taagtrabaho ka laeng para iti bisyom. Sakan tula siguro agbabawe, inton mauman ni mga asawam kat panawan na ka. Ay natatang, din tumapasamak da ita. Ay ayatan nak ti asawak. Kat di nan tumaaramid timang panaw kanyak. Di ka kadi sumrak itay ti trabaho lakay. Kayatan ti sumrak. Makabannog mat ti trabaho iti construction. Sa bali ko mamat at trabaho ti kayat ko asarkan. Anong sama tawan mo't nga rod na ilipas mo a kurso. Hoy! Di nakman insultuan akasta. Sika, Emma. No saan agapukan ka, nakalpasak kuma iti adal ko. Di na kumamot pabasulan aton nyo. Nagayatan tamot adwa ti amin. Kan may Huston! Talagamat ngamin abasol mo, no apay anasapak anang asawa. Isu adyak kayat ita ti agtrabaho. Gaputa saan ko ana-enjoy tinagbaro. Naawatam! Naimbag arabiim, nanang. Agdiwar-diwar ka man na si Mang Petunyo. Apay,
Kastam ka dilatan na kanayon. Abay ka di manin mother-in-law. Nagdakal aya ti parikot mo no aginumak man. Saan ko matadaw-dawatan kada kayo ti paggatang ko iti arak? Makitam dayta. Awan pa yan respetum kanyak. Amom ka di nagsangsangit ti anak ko, gapo ka dagiti imbagbagam kan ko na itay bigat. Amom ka day anang ato ti arapaap ko para kini mga anak ko. Ngam anya ti naramedyaw. Nagtaray kayo, iso akapilitan ang nagkasar kayo. Sa ita, kastoy ti palpalakam mo iti anak ko. Awan kit di ti babain mo Ne. Di da ko mapagsawan iti kasta, mother-in-law. Awan karbangan yung agsaw iti kasta kanyak. No kayat yo, di sublikon kada kayo ni mga anak kayo. Anya? Kayak mo. Sige, kayak kon. Pumanaw kamin iti anak ta diti balay. Sumurot kamin kaninanang. Tanalabit, naragragsak ti biyag mo no awan kamin dito'y balay. Apa yun pare Tonyo? Pagsasaron mo matan ti agsyat. Masurunak ngamin. Manakibiyang di katugangak. Pagibiyangan na ti apa mi ngagasawa. Ay, anya ngamin tinagapaan nyo iti asawam? Nagsangsangit ngamin ti asawak. Gaputa imbagak nga iso ti makagapo. No apaya sa anak-anakalpas iti panagadal ko. Anya? Apay ngamin nga imbagam ti kasta. Kanudwa kayo ang nagdesisyon na ipapan iti dayta. Nagtaray kayo pa'y nga rod, saan ka day? Wan, ngam no saan kumaan nagsikog adagos ni Emma. Nalabit na ituloy mi pa'y kumati nagadal. Ngam saan arumbang ay pabasol mo kankwa na ti amin. Natural ang makaungat ti inana no kasta. Agbaliw kakit din, kat aywanam ti pamilyam. Ang mga numapukaw mo pa'y ida, no di ka dumngag. Limanaw dakit din Ngamamok, agsublidan to matlang. Anya? Ay sos pare, surutom kit di idan. Tama nga, no di dan to agsubli. Ay ayatan nak ni Emma, pare. Iso apat siya, ngagsublidan to matlang iti anak mi, iti balay. Saan ka basta agpakampan tilatan? Inkay ay ti asawam. Tapno saan ako maro ti diyo pag kinaawatan. Abay ka di asika ti madanagan. Saan to ang mapasamak na ita? Ay ayatan nak ti asawak. Iso nga agsublinto iti sinong kaw. Tonyo! Ada ka kadidita. Mabid lang, tatang. Inyagan ka iti kanam. Amok nga men asan ka pa'y anangan. Agyaman nak, tatang. Sumura kayo, Agyaman anak ko. Adtoy. Awatem da ito'y makan. Ay, agyaman nak, tatang. Mabisina ka talaga. Ay, una yan. Nagwaran dito'y balayaw. Di mo pa'y masango nga ornosen dagiti alikamam. Tatang. Narigat gayam ti kastoy. Impagarup ko no agsubli ti pamilya nga oray saan ko idasukunan. May turad gayam mapapasan ti asawak. Didak pa'y sarungkaran nga oray maminsan lang. Ay na, anak ko. Sika kumaati nang aramid iti dayta. Angam saan mat?
Tanakipin natangkan ka. Anya ngay ita. Amangan, no saan mo na masubli ti pamilya. Nang runa, kat saan ka mat nagbalbaliw. No bartak ka ide, bartak ka pala ang aging gaita. Kaya't kung tagbalbaliw, tatang. Kaya't ko maurnos ti pamilyak. Iparik na kan ipakitam na ita, anak ko. Saan laeng iti sao ti paglaingam? Anya ter aramidam dito'y balay, si Katonyaw. Nanang, adda ka di daema kan Michelle? Apay, malagip mo ka di pa'y ida. Di mat ko nam idey anaragragsak ka no awan da iti biyag mo. Pangasyo ko mananang. Ipalubos yo makasarita kan makitak dagiti aginak. Kailiw ko unayin ida. Sige, tapno di mumut ko na. Mabiit laang taya bakida. Bareng kayat da ka makita kan makasarita. Kunak no di da kamin sa rongkaran, tatang. Kailiw ka una yan. Kailiw kayo maten, anak. Pakawanan da kumaa. Gapo iti nararamid ko iti kalabas. Michelle, panawan na kami pala ang kanitatang mo. Masapol ang makapagsarita kami. Sige, nanang. Apay nga imay ka. Kailiw kayo, Nema. Agsubli kayo kuman iti anak tayo di balay. Kalpasan ti amin. Kastala ang ti ibagan. Pakawanan nak, bakit? Ikarik, jakton ulitan dagiti madi nga aramid ko. Agbalbaliw akon. Agsubli kayo kuman iti balay. Ipatpatag kayo iti anak ta. Jak gayam kabaalan na mapukaw kayo kanyak. No ita, saan ko pa'y akayat ti agsubli iti balay? Pasensyakan, Tonyo. Nagyaman nak taimay ka dito pare Rex. Tanggayan nak man nga ginom iti arak. Kunak man no agbalbaliw kan, pare. Nagsakit ngamin tinagam ko, pare. Sana na kaya't daema ti agsubli di balay. Nagkariyak mat ngagbalbaliwak. Ngam natanggan lata ti puso na. Pare, ipakitam ti pudno apa nagbalbaliw mo. Natural lang mat tikas di reaksyon na. Anusam nga ayayun Barang agsublidan tumatlaang iti denam. Nagrigat gayam ti gastoy, pare. Apa yan, nagladawak nga mina nakaamires. Inuray ko pala nga gimuray ti husto ti asawa. Nga may karik. Talagang agbalbaliw ako. Ema! Ibatbatag ka! Da kayo iti anak ta! Ala, hustong day ta, pare. Tikit di aramidem. Ikararag mo, asapay lakuma, tamaurnos ti pamilyam. Pare Rex, agyaman na, iti ka na yun na pananganan dingay mo kanya ka. Thank you, pare. Kumusta kan, tatang? Kinasaritak ni nanang, tapno palubusan nak nga umay magsarongkarkan ka. Ay, apay ngay, nagkutong kamatan, tatang. Okay, aklang anak ko. Agyaman na ka. Gapot si marungkar ka. Pakawanin na ko, ma. Gapo iti kini responsable nga, ma. Ngamno ikanda ko mapay iti may sagon daway. Ipanagnak ko kada kayo kininanang mo. Tinapudno pa nagbalbaliw kon. At damat na talga da trabaho. Agtrabaho para kada kayo pamilyak. Ipatpatagda ka, tatang.
No mabalin, maurnos ko mati pamilya tayo. Ikarkararag ko dahita iti Diyos. Duata mangikarkararag iti dahita. Michelle, anak. Narabiyan ako na nakaawid. Nag-overtime kami ngamin. Ay, awan man lati makalagi pakasangay ko ita. Naragsakak ko na. No kadwak ti pamilya kita. Nga madayo ang mapasamak na ita. Adaytan ti balay mi. Happy birthday, Tatang! Pasensya kan, taawan regalo kan ka. Michelle, anak? Emma? Da kayo amin? Da kayo dito'y balay? Katuna, anak ko. Insaganaan may ti kasangay mo. Ti payin asawam at tinaglotaw. Wen nga agpaiso. Napintas apang rugyan da ito, hibaro. Kat sapay la kumata di munton sublian ti madi nga ugaling. Happy birthday, Lakay. Katuan ananang. No sublian na pa'y tisigod nga aramid na. Ibabawi kung ti panagsublimi nga agina dito'y balay. Diyak may latawan ti kinaragsak ko ita. Agyaman akta nagsubli kayon bakit? Kat ikarik, diyak ton sublian apulos, tinaalas nga aramid ko. Ipatpatig kayo a pamilyak. Nagsubli ti pamilyak iti sidong ko. Kadyak mat sinayang day taagundaway nga inted ti asawa kanya, Mr. Longley. Ita, naragsak kami manen nga agdaden na. Kastan, katagyamanak. Tuy pagayam mo, Tonyo. Tonyo, pagayam ko, nagasat ka. Gaputa inikkan nakapay ti asawam iti gundaway mo amang ipanagnak iti panagbalbaliw mo. Palagip kadag iti amma. Adi tay kumaurayan amarakrak ti pamilya, sakbay na agamiris tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Antonio, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Sound effects, June Rebutazo. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musika, Dante Martinez. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.